Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so what frame Ajoa searching. Ebusan from Mestral and no first time I would air me a Mestral now subscribe me a notification bell on so for more news. This time around, Uzubempa. Fashion dream say. Said they were promising no. And this cases no dear. Ukwa de me money no 2028 no. So say they bet me out to ban na be case. Me be case from today up to now ukwa 2028 na kasa about to now na all there. 2028 about to now kasa na won na ya wudina so na wan wodin na mo. The office obi e mefa sika ma 2 minutes. Obi en fa sika 2 minutes, obi en fa 2 now so. But trust me, Nyankopon epese ogu animu ase. Nti enu 2028 no. Na de beto ato nti na wo yes admin. Aboa bia so bewu a opre. Mind you, 2028 ni kware wo nya no anu se mpo no wetime be kasa. Enu no anu na ye. Enu no. No anu ne tinsuo na wo ni dam. I'm telling you, Ozubempa. Me so me be kese wa so de ma no. Me say wo de menya ka metrim se me no mienu no. Aje se ba ku free ho ba ku nku ba ku a enya de e betime gya ntokwa no. Ana wonsu wontimi nkume. Ugina we wontimi nyame foko. Ugina we woni akota kra ndi me duwe wontimi nyame foko. Yentimi no mienu ye be ko ni se ya ye be ko se ya na enne Osuban pensem bia wakeka no me no be go through na wahu Jimmy pa onipa omo mtene na ase no Jimmy e fence ya Jimmy afre de onse asore man na mo majetum se Jimmy sese onse asore man mo majetum se Jimmy me bua asore bibie no oti Osuban pa so dem because no na wodi mu na atem owie no ana osan ba yi mu mafiri mu se mu de mu nyimi. What is the meaning of that? Metra ka asasore man mugu na so obi agimi amanfo se men kasa SK kasa binum omu na agimi mingo kasa bi sen papa na ono asore ne yene dia na agina so dem wo se omu na agimi na wunyimi yanka won nachi wo metra ho so dem ho na betra ho no a na oyi nkonya na ate ho enna no kan mbe video na tere ho sanka chewo se edu tema oyi nkonya na eya munya no oyi nkonya kakra na se munyimi ya senka oyi nka mbeka chense bia onyai obi agimi Ozubempa ko dira so dem ebe blage ebe duonum na mu MPP for mpanifo this one in metro di mamu MPP for mpanifo wo awunim na be fa telephone ana be test me ana obeka say ai na Ozubempa ni jano ana eski no dia me di watem no mba be bodi wa me di watem wo ya wuru mfida mere wa betra ha sei samate safe de mu na mahu okun na me kono se mu di ken jame ana me ne akwa we di sie ni wa no wana enka ba bi ke ba bi e beduri ke meduri ye samia wuku wo ye bofo wo ye onkoku na se wo samia wuku ene sa hwan ni na mo so de a Ozubempa ye munyame na mo de mu manipa nkwa eso nkodi no samia wuku se wa nya abro na wudi MPP no a wa ye hu nya atwo mu akwase we na edi na chi no samia wuku wo wa sori a woko edi entumi na kwase yi wa wo sori a ana na ye ka mo gire so no sa fere mo no ka afere se mu na mahu afa mu nya kofo Yesu ye bejai mi bejai ntokokoro mi bejai ne ho asem ka na maka kokomokon me ketra ka che mu se sa akwa ye odina we kwase yi woni to me campaign no ye strategy campaign strategy and what wafa and odi jimi me ka wo ka mi very afro ana ni me se obi entesi mate biom menini mi enu ntokwa no obi enyan me kuma ba umia me kuma MPP okay ze sana tie dia me kuma MPP me kuma ba umia why ya bre hu ne tu amna na mama kwase ya bekagum akwa influence se wo ye ne campaign din kwasase ma ikokan ana na wo be sore na
woman even gift one wani am yam krom ni woman ah wase kopa wo su bempa che ukopa ne che so why dey who is he akwa jimi for why na kopa we che who is he ye nya obi an kopa ne che enipa e wo MPP mu asombo etitiru ni anintim ya wo de kere de Japan gina ho na wo do wo su bempa gina ho a me yi kere Japan yeah I'm telling you so no so this ehunu but so we din kwasiafo we menu gina ho mo a da enya kwasia me ni fi wo di kwasia yi e gina ho na de kere Japan gina ho mo a sorry say we din atem on be ka me 19 ko min go din atem on ka me ozu mba na ka me adia kwasia we ye no ene kwan wa de MPP na mso no 3 years a Christian council so called Christian council no me say se mutena se ya na ye mu bi sore ne kotusha kwa we zu a mu meka ntren se ana ma anye ne yi na MPP for se ye esi akoda o pade kokwa hu a ye tidam na haban na kire no o zu bempa no o pa bibia hu no ba hu yes o zu bempa me ka kire o pa bibia hu na wo ba hu yeah sao ju wudi sao so ye powerful we are so powerful me say upe bibia hu na won se beka osu agimi so osu agimi won se beka ai na wo ko ina so dem beka ebedi e atem wo di MPP for atem na we ni kan konke mufo no so mra me wi a no maba masamba no so me ba no so sisi a obi antwa me mo nko ba bia e konke mo fun abasisi am ninka mo fun godin komo kakra bi hey malama ya se imam Jimmy Fo se wan wani la se wo wakoje pa na wo obetra na wodi sengwa se ho me kase su plane enye plane fa obebu say now evidence no say police for nkochi no ente ya paabo yeah as I'm talking to you now there is no police here wako fresh akwa Jimmy Fo ebesi sabre ente say NDC for awon pa se wonya NDC ni enenye political the base any NDC for ana chess ankwase na kwa ne yene any e nkwase for na it is one sha one say the base for NDC for TikTok be defend oh ubeko platform bia ni enye no mkramufo bia omo so adwen wo fo say akwa Jimmy Fo na o kai san kwa asem no enu na mesi mikoti akwa bi wo Abraham mu yeze an ono o kasa tie ye fan say ayi dia ayi Muhammad na say ugene ni mo beku na mesi akwa so Jimmy sa ubeku no afema wu de ncheche na wo chechere mamu de adro na emi de say chief imam ne kasa mafu awabonten ba bia ansem na ye de na amaye hu se eye political typical politics ni nie chief imam MPP bani fontie ni ye na ye de nyame ase se ahyase ntem na ye hu omto ntem na ye betimasi ano ntem na mo de montrase MPP fo bani fo ye keka kodua na asefo ye betwen ya maji gon aferi abeye encentrofo njemu na nipa ebebre when I was a issue statement fast as I'm talking to you now Dr. Mahmoud Bawumia issue statement onye on the use new patriotic party and the issue statement because now you were chairman you were general secretary see ati o mamu na kwa Jimmy Fo aken kwasi asem say ade a ena obi a otie chief imam nipa no me be audio no watie bi no watie asem oka o se chawpa na wode baaye no wode chawpa na ba but enye enough na chief imam expect say by this time ground can national security and our police achin the deda na omo twen den you chief imam spokesperson ene
interview mu ye no o se wonim de enti up to now police phone friend no but obi be try TikTok na o ka kwasia aboa obi postu ayitrumu a wa hye wig ya ni akoche no obi postu even saying Dumso is back no de mahama picture tare ho a ye nyankwasia police fo bi enya jimi fo bi edi animu koche no obi what odi ade a o insight akon basawasa awudie ahye nkrofo adwemu en wasaba monte ba cheche mu se wono de eye nkyerɛkyerɛ na oye it means de oye na onim baba monte asamba jet masamba cheche mu se ade bi a oye no enye se ne onim onim eye islam nkyerɛkyerɛ ana on de oye nti wo hye nkwada kutupa Ghana police for so monte more than 1 week or say o cast me 2 weeks ni afi na video that trend tiem fa na say Ghana police service mo na mu hu ye enne mo be ka kire yen say ye ne enko report once ahun ayi ba hu me even say NDC communicator ya na mo de be ya za ya chi mu ntemu mo be create say makwachi ayi NDC ni ya ye be huro mu ho aba hu me atro nkata so onsuma mo mo fa mu jimi nko na onka zo obia enkwachi obi no wo se mu dimirika mu jaye mi busa mu obi ansoma mo ana mudi mu jimi dimirika wu adan ya ye kwachi ayi obi akasa tie ba omia enti ye kwachi no hwehwani mu empa so ni so adie wo ye attempt to